15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ubak matbak lingdo Presiden ke United Democratic Party UDP ulong. Baka parti kan Phah yobak Vivan stun ji kharngap kenta Shillong Sabha Ïasaid om bansulet banya Kren. Haba Kren hagaji alang penithu pajbak yobak Vivan stun kumukur tong ke parti na kebentak election MP siteng samoy Shillong Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hagaji alang hamau ngap haga khatn riu tere ujul liu arja arpun riu ubak matbak ulok Kren. Bau niu no Ïasaid an un le ya kebentak ke bakrau na kebentak ke ri lum khasi jantia da kejing tibet jong kum unong Ïasaid an. Nalor kertong hakan gaji alang balakot penlong daga UDP East Khasi Hills District laidon lang ru doba Tita Starwal Khan General Secretary KMLA na ka party bekentup yoba Matthew Beyond Star Kurba uba Olan Singh Sun uba Senchar Kupar Roy Lingdot haba uba Pius Marwen uba Balajit Kupar Senram uba Kerman Shalab uba Nujor Ki Sungo KMDC ka party Shakich ADC nalor kinongkit kam. Kani ka election kebansawan kebanhabit hebot siteng samai. Dan long ha ka Shillong Parliamentary seat. Baru ki political party kila dong lagi jong-jong ki rukom perkhat ki joki. Bat kila dong lagi jong-jong ki jingrai joki. Lese dang don ki political party kiban serang rai. Kiban pansin ngapemi yang keterteng di kandidat ki joki. Kaju kejengkeli kami Hangi kino yalam joka UDP. Baka juga jengkeli kami. Haki non kersian ki baik jongi. Haman kawai pegawai ke konsulsi. Langidon ki MLA, langidon ki MDC, lagi ngimdon ki MLA, ngimdon ki MDC ki pemikmat. Hendrai ki non kersian ki baik ki buat ki jogi. Ladang ia Phah ya arajar al-Kusau election. Kalau long ke AKI, kalau pensayong sisa, ya kijemut jemperkat dengan kum kino yalam jong ke UDP. Pada ketu kepong, nak kalian jong ke UDP. Dah kaju ke mensiam, kalau kino yalam jong ke APHLC, ke HPU, bat hado kino yalam kibalali jong ke UDP. Ngidon ya kata ke jing kut jemut. Ban kemensim jongi ban penim ban pensa ban penkelan ya ka regionalism pada ya kemensim jong ka jinglong try muluk hakan negeri ke bagi jongi kombaong makermen mene ladon sibol gejikeli bat wat ladon ru kibaong ha banai penyeng kandidat su akan digabai election. Nomor kerisol hajar besar. Kalau kerisol kuntu, kepala pendum, kepala penengok, yakin kerjaan barok, kat hadu, bau don we parok, ubade no kerjaan berapa bahajo ke UDP. Uang hadin dari kedua berada ceput beranya kerisol uang ngam simtip bah election kepada ngathap bot sewai ngatham thap ya bayu bikin uang ngam tip kaya ibu perlu ngapa ngalai kata uang ngap kelak kalau komperkat ke jonga mentan daladap jauh ya tibur hak ini kaya by election ke pemerintah habai layak Kren badai perkat ya kecil perkeret nak bentang kane kaban saya ulang jong kandidat jongi. Kumbang orang baladan kibalang bangin saya kandidat su naga parti UDP. Henry kejengkeli kalong yang presiden yang ini kinomi kemat arut KMLA ya kisangut KMDC naga Khasi Autonomous Council ya kilangut KMDC na Janjahis Autonomous Council ya kinokit kam kino yalam juga parti ya kito ki bekerjaan walagi konsulsi MDC ki bagim semula banyo ke dijok ka jingkeli kalong sanong inyalait terbot hakasni
ba lapan benaya kasih bercampur. Kata kalau kowe kamu mi kejikeli yang ibarat. Kung ke parti ngem sim pendam no ha kita kijing ai jimut jong manure. Babha banung peniang ka di su na UDP. Kung ke UDP dah ka jo kasur. Kaladan kijing Kren. Ba kijing Shillong. Hakalama jong ka Regional Democratic Alliance. Rekat bakai PDP. Kumno bangin niya bergerak ya ketika pa election. Nganamong susi lagi ngamong sobha. Nrei kapudiang como presiden niya ka parti. Bat baka parti baru kowe kapudiang ya ke karai ka bangilashim. Baka por kaya kalau dia yang ia kabagin sim ya karai nakabantau kan dia. Bat akapor bang sim ya karai nakabantau kan dia. Ngira ban sim marway kum ka parti. Kaya PDP kam sim pat lala ya kaban ai. Ya ka kentin pen scam nakalian joka. Henry nakalian jungi. Ngirang ino haki bakin perkat. Ya kena kakam. Barang kaji tay. Ya ki candidate. Nak kiba don kaji kuat kaji anut joki ban yang kum candidate nak kalian jong ka UDP. Keladon sibun kaji ngetong kaji ngawo kaji ngapet perman bat kaji ngabisar haki liang barok. Barang kamu kadu ngaslo na kalian joko parti ke bangila si Meghalaya kam de tang bangila si pendap lukom ban sekar de kam de bangdon ibabet pabiang banyak kun ye elections andre hakane ka kenti ke pamenta ngaslo banong da kajing so scam bangiyo ya ubreo ubalabet labiang nakiliang barok unong Ïasaid ya kaan ngim kwa syo ban say ya ki candidate ban long tang kinong Kren hang tia long Sawa lani ang parliament ndre hakane ka kenti ka mamenta ngi kwa ban Phah ya ubreo uban long unong Ïasaid om tang ban ya Kren unong Ïasaid unong yatai ya ki kam ibadai nakabenta kastie ke jongi bro kowe ni dokumen ban penbenar ya ka kerteng jong iba Vivan JK tentang Habatin pej bahaki kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya